Kaying kasem jong ba charis to feel thank you haringkat ka jingsen ran lem jong kinong yalam ka sur ka briu hunyo trap menta ka singi kila late bani kindu yo superintendent of police East Khasi Hills district uba Sylvester Nongtanger halor ka jing token nak ejahar bakila ujor persha iki pulit ki badon kti ban siat yam yo ba charis to feel ha ka ying sa jong u ha maulai kanton masar ha ka khatlai trik nailar jong usnem bladem ba don bok lang karling do ula ong bakani ka jingpin shat shri jang ka sarkar ba katnat pulit ya ka ying ka sem ka la bande namar ba ka don ka e shelinden laban kedaw na kalyang ka yeng kalalet keleng Shamaulai Police Station hadin ba kilalet bani kindu iki pulit na Sadar Police Station kila bathapat ba kinet mi Shamaulai Police Station na maria kene ka case ka deben pet da ka Maulai Police Station but kum ta ter shiter kila yat lingba shibuntli ki Police Station tang banyo ikahong nakabenta uba she Ulabu jingkli ka sarkar pakan AAU ya Kaba kan supen pauno ka jingbu tien jongka halor kani ka jing token Ulaong bahadian ka jing kendo bat USP na kalyang jong ula pensyai siya kaseng bakani ka debet hapo ka jing mi hi jong ka sarkar. Shushu ulaong ba ka sarkar ka pensyat shri iki namar kala dep ban kular bakan sa pelat pait ba ikaray ban shim hakabay day ba ka kinhun ki pulet ki badon kti ban siat yap yo ba she. Henry haduk menta kadang le sop-sop. Ulama ham ba kapor kalajan poi bo pajba on sa bishari ka sarkar bat kadiban penkloy no lem kumta ka seng kan sa shim bat dakiwi ki sinjam bat kala weru iki jat penriu ka briu hinyo trap balada ka poi kapor bakan wan baki day ban yami ringkan. Toh, karon kejingkran keboong ladam day mapi manga lani mangi mano. Lada umday menta lano. Lada umday nakini kabomot na ka police department lani lada umday na UCM konrat sangma lani na ka MDA nangno. Kata kalong kabentay kaba nakliang jong asur kabri nyutrap ngiwan ban ya kendo yaw SP jong East Khasi District SP ba nong tungel masyukwa ba dito IP ba hagani ka step jong ka kandro trick mendang ski nakliang jong asur kabri nyutrap kumba ka kantin doong hapo ka jongi nginyele nginom sange mentaro hadin ki arlai tuli ki police station mentang lawan hado ang ne po SPFS niong ro kabha bangiram dani bha bangiyam Madan Thma ban ya kaba long kinong Khñium tang kiransan social media ba kasus beri utrap nadok ni kong ngidawa justice nrai ngepat semayo do mentamene kajing bomyo lesi kemboong lada umday ya ke MDA lada umday yo konrat lani yo lokmen romboy yenungin kena ngidawa justice ngidawa berperistom ya kita kinong shim jubor ya kajing jong ba cheres haga step jong ka khalai trek agas ajar kuai usiam du por uang ba yakni ka kam nila IT sha ka commission makla human right commission banle ik inquiry nganum la ban kran iai hado bala dap ka kai phat ngan sakran bat ngan sala ban penstom ya kita gi badan kiti ti master siam na shko ban ong lani ko konrat wan nom long double standard ha bading ni benta wan nom long untuk lembit sipang bading sim sipang bading merang nomor boleh ngakren kumta man shop yong hado andalayo ika kai phat napo justice ti bai phai retired justice ti bai phai ngin sala ban le andre menta hado menta balai permission la le kajuan jongi menta kalong ba kajuan jongi menta step kalong bagi wan senran ya kaying sem kajong iba cheres akaba we na prank family members dan lang hang ni ban budin ya kita ke FIR bagi lalaj maki bat kunjuro ya ka benta kepala kedo
hak ketukar report ke bohong ba explanation ya ketukar tactical team 1 ti ni skokman ba hamega step wat halaka jing kempor jong SP nomor kenika nag East Olympic Games ulai ke por ketukar ni bat nging layo pan ikran sepang kenika bentang kai ke ba Niyo kajing syai namar bahadin bengilalek na sardar syamulai na mulai resep ngiwan hang ni kolong ba ya kenika inquiry lani ya ketake explanation mo benong USP ulah kering syai ba kamdei hak level jongi kenika le baik direct namar government syakituki breu ki badan hak tactical team 1 kam syumla go through shu lemba ka department ke jongi nang tu direct support government ti ni sidon kata kajing terang kajing siang ba ni kerpat ro ia ke sarkar so ba pendapat ba no ia kata ke explanation hadin ke bapila dap khot nadu kajing mi katuka judicial inquiry report ke bala create dulu e by pay nganget bapila call itu ke explanation bat so ba ku masasiam lani ku Lakman Rumboy, Home Minister. So ba, pelat ba no, ya ketaka explanation na ni kajing yo snow. Kay ka ba kilale bat khamtam ro. Om tang ba kin pelat ba andrei, pen ipat ba no balakem ya uta ukila lane unong peniap breu. Ubala syem jubore kajing em jong ba Chester. Thank you. Kabenda kebaar ngelayo pan yekran ban budin rekat ki bahieng yak kebar kiladap lodge nado usnam baladap tinag liang jong USP mendau ong ba ngahaban khot ika meeting namar bakum balong hi kinomla YO unum dei tang marwe dei kidan katongan ningut ki bapet lang ni ka team tingingit scam ba hakini ki khndiat ski ban sawan ngin sayo ban budin chu beng yak ni benta namar bakum balong hi naglian jungi ke kenhon ni apil pas pipat ba lada kata kajing syashim syak dekat jubor jong kajing im juni orang ba kam semua ai kata kajing besar ke bahok lesi long blok re naglian jungi ngin sayo bare syong bat nang syashim kerai ba ayu ngin lek nang syakman ko kilong kemi ko kilong kpa lada pidon ki khun chinrang lada pidon ukpa unong kit unong ba ki ngesem Suwa hakaba kum kata kapor undang ingila khon lombok loy banemi namar ka surjung berhiu trap kam semayang nakamta kamalade jongno jongno hendrai kayang namda ka songsok songsngan jong uwei po uwei ukon jong beri hiu trap lagalong ne ponong ba silong lagalong hakiwei pat kinong kendong bangingim kwa banang ii bagi kitang suloi jong kulit kinwan ban syem ye kajing im balui lande kajing em bas tengpor ka jono jong somla kari tang gini